boy complainants accuse Ajema Douglas Sunyan Eburuman Tamunum and one also wo court all day in court Pia Bra something what day for to say Yawo Bodia Yawo Quran Yawo Bible dia na agidi yo ayma obraba jemane ti Bodia de ompe David unsani fanum peda kosoro eya me samsen do for asema me kan no kure trodo kontompo nka ho wonya me boa me order in court papa wiei de boko baye nya bone e ba cho me ne obi na ye adwuma yo freno ajingo Ajima Douglas kasa de na be ma abote na ire de ne pant ne be hwe e ba cho me mesini oh fine na for the contract mame se sidan dan na one me kan adwuma no ho asem e go kusi 10,000 100 million e ba cho adwuma na start adwuma na ye from ya batu full level na so I one block ni agujama concrete aka ho ansa na wi start edge no e ba cho ya adwuma na akoyanim akodru mpempen so bia sikanasa sika de mama no first one di kama me 2,000 na sika mama me 2,000 na third one sa mama me 2,000 6,000 e ba cho ya adwuma na anti na meba ketwa oyare kakra no bichire me ade ese menye time ye na ofrement me amfa echi na me frɛ no na ne buafu na me ka chenzo nya abotre na sense na tia nya moment me amfa no kon na ba ka chere me se tamana boys ni ye djuma site won mo no e bia ka chere se me se won ma miskan fa ma boys no ana mso me dia men kan bibi sa anjire obia na djuma de se ono bi ya djuma na sinipa no pese wa se wa ye bibi kitwa mi no dia se no nya abotre ana me pa na chewo ana osewe watina obema me ka chere nso isika na de djuma na sa nti no ma me bi na me fanya djuma no na wasi you fra kreba to be draw obefra me na obema miska na mshiyo mati ba che fru ono ko no ma friend sa on fa ko no ntina me ntiase ana carpenter ni ono so dan ho no so ye djuma e friend na mka chere nse sinsi na adingo ye ntino one of friend na obefa ntino on kan ye on kan sanchere na me friend na on fa no nti manuma sem sa ameka na nsu a ye djuma site o class ntama me ntimi nko ho no because minim baby I twinsu ni free okay ana nsu ya de generator na etwen ntino mintimi emfa minye scan zo kwa nkuto petrol emfa me metwen ade no ntino on frɛ no no ne nkasa ana o siyo wate enti nse last Friday no me wo honum na akra me ne yadwuma no ne ya gya bluetooth machine aya ne bono ni eja no honum na ma boy ba ko fa si on mai Friday na mko se ye kwa akwaje ye ko ya odi adwuma na mo bi ufro e ba cha o de me ba ye ko ya odi adwuma ko ya boy sa mimini mo modada na me nom na na ye adwuma odo ma firi sunwan aba site honum ena me so denti na mo ba hazi no so ajingo na se adwuma bi no mo mehwe no mo ba ye kra no mo se adwuma no obi ye mututu concrete no kra no omo ho se ya yen be 4 days eni na adwuma ndi omo ho se obi ye na mso so mo ho se obi ye de ye me na me ye adwuma no me wonka bibi an kire me se adwuma no ma me nye biem na adwuma nso no me fra na on fanti no me nso me nim ne eko ti se ne ma hase ya ka me nim ni aye na adwuma nso ye no kra se adwuma nso me ye nso a senti na ma adwuma no ya breaki ana nso sana tie dia na nkwaje nse onka bibi an kire me ne dia me nso adwuma me timi ma monye dabi because
me no on first guy adwuma me ye no on ka hwenkyere me e na kwa akofama bade a se mo pa hoto de na adwuma no munyai se mo pa hoto de a monye e na mo se sa de na adwuma no muntimi nye enti no mo ko ana na mai ba ko wo ho no ka chenze the same enti no kra no se adwuma no o ma me nto aso biem because concrete a igu ya no makrosu gabo no ama concrete na ye ketwa o mpenisa enti adwuma no ma me nto aso biem enti asem na o kan no me jinu ho dinam ka me obusam se so meya de ne boys na me no o de o mo baaye no me no mo nkasa na enya adwuma no ena me kire se me na me no ade contract na ma me nyo na kwa ko fani pade o ma blame se me fo mo nya adwuma no enti na sana tie de ne wana na o ka se skana akabia ma bobia no me ncheke na me nkanche no ntu ameka e wo manim ena mai no ebusa no se ni kra waso ma me nto so bi na ye no kro ni sika ena o de ye na adwuma to ma wo nto aso bi na we se wase se we se ma anya kra kwa ko fo bi foforo ma na ba ye adwuma no ena me se mate enti wo o ko no o munyina akọ ye no no ko tana ka na mbusa nse enti time be na me mfro wase adwuma me ma ba ya se ne de oniska bi o de be ma mbiem enti ade chi Saturday na no pa no na me ko adwuma na me frɛ no se ajingo be ba cho o ka se ya me mfro na en keska no ka me de na fama me na ba ka kire me se adwuma me ma kwa ya se no se nka me minim nyansa nka me frɛ no nka ba be minim se onim se nka me ba be pa na chaw na maka me kwa ko yini yi ana me so nipa no mu busao se adwuma me nto aso bi ma na so ma me nto aso bi mu o so ma me nto aso bi mu enti no me minim se ska no ho ayi ntina me frɛ moye ene achi no sa frɛ me ene atem didi de odi mbi na me kate ko no efro no so no enura Sunday efrɛ no ba ko wanfa na me friends kan wan ene o kate no sa friend third one wanfa ti Saturday no me ba ha sei me ba ne yase Saturday da mun yaji man tin Monday ba chamba ya na masam na me pa che o ji adwuma no hyehyɛ ben na wo ne yeye efa sikasɛm no ho sikasɛm ne de menene ye hyehyɛ sɛ wanka bia obusam se first one medicine na me se 4,000 eya wo workmanship me workmanship no san wo si ade aduru fahin wo de 40 na ma se ya na tan za dia ye no se woje scanum hafa odi yeduru ba bia na waji bia ka ho ba cho san tu ka so be je 4,000 ma ubi na ma me 2,000 te no ye wo workmanship na wo yeduru ba bi na odi bi bai o san de 2,000 bai ene se watu ya waka e ba cho chesa wa ye adwuma na bro sika na wo de ama wo no sika na wo de ama me no ye ye adwuma ma atra sa chesa wo di wo di apafo so wakọ lebrafo akoye adwuma extra chesa o balance wo say na ususu say so balance wo e ba cho no de ma me 1260 na wo se wa say no de ade na wo ye chesa wa say dan oba ye no wo se concrete na yaguno ya krosu gabo no na sen kan ebiem kakraka na ya krosu no ana ama na yeketwa ti wonpe na krosu no e ba chonze blog na de yadwuma no blog wa anwana enyi ne ho nyadin ti so obiem kase yesa na carpenter ne bayi na ya na intimi enya yi na ma me krosu ni kaka na wo ma ne ya we se blocks ne ho nyadin ti wo krosu gabo no ya we se ne ho nyadin ba na blocks ne ho nyadin no so di sini dan ada cement nim cement ma nyan anu na emre na ada na no di si dan no anye e ba cho ono na nwa okotoye no ada sa anwa na efu e ba cho mini mande e wo koto na min nya yinti no nsen ko ya se CEO ko ya se Dr. Blessed e kasa no so boko se Dr. Pepepe yeah hima anatomy e kasa ba kwa be ka 18 fe kra de wache mi hey enti na chese nu na ma ukrosu no na re na we so be krosu no wa mo na mane
Oba no catch them na say carpenter ni ne boy you know. Me ma dwan amaso ntu obo wie ene ensu eguye. Nti ma ba kwa eguye no. Am say yeguye no top no. No ne ye top ne ye masie no so ye ma ne mfi kakra da ho no. Na road ne te won. Messi fo amutie duru am French re. Nti me say enka ya ebe chise soro de no. Ni ama carpenter ni na bo no foforo. Ni egu me ka kire carpenter ni no kra. Ni egu no foforo. Nti me ya no me dua atu ho no ne se be ya carpenter ni ne ba obehu se ye bebo. Ana no kra me sa ka kire no. O ka kire jingu. Da bi man kan kire sa tam no ne ma site no. Okay. Me ka kire carpenter ni se ni ebe ya no. Ama o ya we. O se daku bi wan kwa adwuma. Na wo ya de ama obede na wo ya ma no adaroma. Ba me ba yare asma. Na obi kire madru. Se me nyama no. Na no ya ma no enu ntu nkwa adwuma. Adan ma me ni ho. Ne ma me ho no na se me na me ye ja no. No. Baby a me ko ya me kwa ko Pedro no. Tu ya adwuma obange anka obeka sa kra na ma me ho nti ba yare asma nti nkwa adwuma. E ba kire. Edan ni. E ba kire. Hey, na na mudi mani subiri me. Video be no. Aha kire yen. He na wo se foto no aba no. Momposo. O se ko anim kakra. Ebra Messi for de bi ye na da. O ma wo time frame bi. Munyina he na foto no aba no. On se plan na ya bono on se blocks na one. On se gate. So ko jina ni mu na on chere ana ono akora me jina on chere. Aha. Enya no. Dan yesi dan na wie. Baby ansa wono se abopu le wo. Ai. Baby watra. Radeni. Baby ansa kala. On se ya abopu le wo ya bonta wo. Ya hono no kana ba kono so. Chile. Dan we se no. Na chi sei. Da ni onko ni lo chi ka. Da misasa. Sai waji. Yes, mo samochi. Dabi. Jina. Oh, what's up? Dabi Coach. Estro near Tentino. Anona concrete no. I'm feeling we are fine but that's a honey window. Janona concrete no but that's a cry. Tiada ye una wusi. Okay. One o ma umre bi se bia me ma umre bi up to this emre. Se bia utimi adwuma no dru percentage bi se. Me pa cho net ya say. O yes open in them. Cause mo no mpe bi wo mo mpe bre. Onya ska wi anu ode na yere hyede moji. Oji ayi a yehu a na fe mu bolum ba nwom na shim. Mpe bre ganafo. Ganafo mlanti. Odomre fie na odomre fie ni nsu opete. Na mu bugum. Ai. Kasai. Me pa cho yes adwuma no open in them. Na wan sheme se bresi na me fanwie e pa cho anona o esen ko ma me ba ku bi wo sunwan nti no me penkrofo bebre na mfa menye adwuma ne tentem e ma no yinwi e na me zu scan na ode ma me no so this scan 2000 na ode ma me no e ye adwuma nipa 4 e ye adwuma 5 days anokra balu e de ma me na me sa yi me ba days kan bi sa di tia balu esik eka au nti na yadwuma 5 days ntimi nkofa nipa bro scan so sa ma me yadwuma na yesa na me friend say won sa ma me ska ofra na ko yesa scan ma yusu nintem pa cha na net ya no na asem no a adwuma no start ba ko pe na otu mu se de na aba ne yale no ana bi a watuma nti na wajiga no e pa cha bi wo hono ma me van say first time a me tum no se matum ba ko ba honom na ni ho oba na me ni honom enso no nim se obekwa adwuma no nim se mako ba se boys na me no me adwuma no omo site honom no mo ho na wo ye master no ni wa mo de no be so se ya tete dana se ni nyina awie enti na blog na oto no eno na tend the boys in a beto because say at least say we should gina na supervise papa because o buy ale o yere wo ho
now say no ntia gese wo ben katachie na wugina ho wen tu nkoye adwuma wo bra obi nipa no so wo hwe kwan a anyway bra no so ye be frɛ no na o ma yente na wiase de na wiase na wo no sebi breduasa obi biri ni moja ani aye adwuma ma 1.8 thousand ahe enye sika bia enipa bebre unu omu ye adwuma sa na tietituo ma krofo ne omu ye store no bo so me be so no atu akra na ka no de krono atoro so wo be bodia na fe una semasi ebi nso ho a na fe na nso to bi ada no so bepa mesini wo be bodua isu tobre bi aba be pa ada so ti yesre musu ye de adwuma no mamoa munye Ghana formula ntie bebre nyo mu nyina mo mpa adwuma mo ba ko gigi adwuma ntetu ni tailor fo binom ye mpa adwuma ba akokora ni age ne ma no na guo na nsu otone ene ma hyedem ye bolum banyom ye ditiri ho ye wi kotodwe tiri ho ene de ehuo ni ye froma eno nko a na nkofo adwuma na ka wiram mo se sama brapo bla no bj mo fra ne maye hello me pacho Mr. Jima Dogini. Hello, me pacho Mr. Jima Douglas ni. Hello, Mr. Douglas Ajima ini. Hello, Mr. Jima yate unka o temenka. Mbacho amete unka. Yeda se. Me pacho ye frame wo hini ni ama kranche so for mami premier ni. Me ye adwuma Sompa TV su Kumase. Dwumadi ye frame Sompa Nkomo. Abrantie bi se frane Samson dofo wa watwema boko estate wadawroma odi adwuma ma ne se wonsi dan wo charge 100 million na wa ye adwuma na duru baabi o se da ko na ne ba yale wankwa adwuma tiam se bufu abakakra waje adwuma na firi nsem ne nso ne balance kakra bi wo mpapa adawroma na me fra busa na nso yaje waje nkyire o se ne balance no. No, or 1,260 pachel. Now, Roma. I didn't tell him 260. Send you, Mpamchu, send you a Sompa or the other 2 money. As then Kamoko heard you, mana, media man. Yeah, what do you TV Swami Yare, blind Yabotra? Yet you need to was start here, what on some nebano, Yabotra Pacha. Sika media mano, na heard the aka. There's a balance ben as a medimano. Yes, you know, Papa, ma come am laugh for Manutin ya frau. Also, children be a mammy. Me manage you must say you are same as you man cry. In some person come with him when you could you man and Cassano. Sir, you come in any Cassa say was same as you man. I'm a minima was same in Yama. Or you ma crapa, and yet you cry. Or you ma crapa. You can be a cracker, Jim say now. I don't know, you make a cracker with my small boy. And I'm so the manti or my bear for. Aye, Siberia, Mrs. Munya lazy cra. Siberia, Ubin Sika, their film cradinty. Onion continue Kakanka, Okichimae. Inti, Miniho or Freme. Oh, he's coming force, no ye. Me by Kumasi. Me flare boy, you bear a 1 week on became a call. And I'm a catcher carpenter, and he said, Carpenter, Blood Nyabutre, me busano, bra, crashe. Papa is so frail bear 1 week, 1 pecan corn crebium. 2 days. No, 2 days, front one fire, yeah. 1 day. Hey, Miss Yabano and Fano Cramma. We were carpenter for missing a 4 dance for put tissue on more here, Mam's man, one dancing hall. We fell 1 week, boy, I'm picking a call. Hey, and carpenter in the coin was Massa. Oh, boy, I did my mind when you see the square. Now, cement in the crab say, that's my crown. Simulimunya kakra na obabe enti ebe wonko na no me hono ma na ofreme ena boy ne kusa carpenter ne say afi die me use boy ne frame wa ba adwuma no ana ena wo se wa ba ho na onu ka ne frame say adwuma no onkonko ya na o ka che ne say se me ma fasika ma onko ye adwuma no na opisika na me discover me be too small boy bi ena wo a site ho na small boy we na ye medwuma na wo ankasa wo we obanyum ane na yire heda mu ditiri hu ni de ewo ni wo ankasa wo we blada ne ka che me se wo si wo bayale na so de pia me ba bia wo bayale na de nti adwuma no boy we na me di ma na me so so glad won frame kan je se wo bayale a ene ye wa me wo gidi o mu no stop adwuma no
nanka wo show bani wi a yenya yo mani bi enti wo show bani wi a na wo dwani aba adwuma no ama me makoto cement wo ko el makoto cement 200 bars adan baby kra buagu agu fom ama wo se no foforo concrete a wo hihye enye ye me kra me so won kyesere wo mo do mo kokko mo kyesere concrete nya ne se won foforo wo ka me enkofo me do mba so me ye adwuma no woni mo mo wo beto me site wo nanka me hwese nka wo be kakasa da kire me se Bia bra me sorry for the facha me ento facha me na me continue adwuma na wo kan do mba na me so na wo hu wo mo no mo me na me nya adwuma ne first kana kana ma me na wo nya adwuma no wo de me ko ana me so na kura ne na me ni aka kama ni minti wo ne me preso gidi me kanu aka di ma bi kwa wanti o ka je me say boy we enfo adwuma na ma ni bi because adwuma no wo adwuma ni ye nya ne say sika obi nya no eni hia no o ka che boys ne say do din sa be kam adwuma no obi kuna firi ase na jemaye wadawru ma utize sesi ane ne kasa na botoya mo base obeba be yemfom so no watoa so adawru ma be menaye adwuma wa se no anya se ntoa so adwuma no tese yesa ko yachi because adan ya yesi abro se ntoa so tira se concrete yemu mani nsi mfimfim na nka wo obi ade kwa se no na se nipa no ko woni ya wo akra nka de ase no kan ka se nka wo ye ni ye kwa mani nipa no kwa mehu me ba yo kwa ba sa na me ko ho me dem bi o tabuom ayi wo a wo to na na me ko ho no mo wo frɛ me sɛ ayi Mr. Adimai ayi what to blocks 100 blocks na so grow more there yan to blocks ho enti blocks no me ni say yan to the blocks no basu dai what the blocks no be 200 go for me cement 5 pass wa ma atai because of my 100 na me count no on 4 you go on into ama cement na say o yeni pepia oni kwa se medima ade kwa mani bi enti kwa ni na kan na me ko hwe ni bi ni mu se o ya adumponi won timo mo dogla na jama jina same unma cement ne say sa e ba cha ne tie ne se e ba cha ne tie ne se dana e fence on na wakan e fence on ne yeto no edru baabi obusa o se what blocks no ama cement na say blocks no won na me pesa na me man say na wana man say e ba cha metima ga so on man say kwa be so ne tie ne say ye adwuma na anwea no e shortu ye no anya shortu yi anya guo blocks na asem koto hende meka wansa na aso ade menyi ni nyam ho shortu o site ho me ka cha on kan okre boy won kan okre me ko no twaso we dey hold on na ajema international said the aye ne de wadawro ma why ka waja said ya wo kan se wo ba no ni yesi akokọ de ne night ya ba nkumu ba wabetre se nani ma yesi wo twene jankai adwuma no ko charge me adwuma wo ba ye no wodi ka charge me first one aye and wa charge me 10,800 Ghana mama no 6,800 Ghana aka 4,000 adwuma no wonche mu miensa nye mienu nti balance be bi na msade ma no nti person ka mudi mani ko hu dan no me pato na je my baby say wa aba bedru na ase e be koyachi no senka ba ko fa nipa wo frama na be ye ne de wono ye no kie nyina ne so no correct ni mistake na wo so correct mistake no ye mani wi a me di ka ma judgment du ria pempe so me pa me twa 4,000 na akara man mami musa ne because me this ka be man so fan ko twi twa ngo so wodi nko 4 ka ne pa de me nya sa bi papa what asem na wo kan o se why mistake wan so age atum se we mistake e busa ne krasa se amfom so no wono no ye ya da bi na kola enti no wo be ko wachi no akokora na wato aso no do balance ama ni me twa balance ama no so wo de wasem aba ye dwene wo ho no e so wono so o yi sika no wono so ye dwene ne ho me nua ba ma fefe ti wo ba dai ne tianse papa no busa nse yenye kasadin obusa nse ye adina na se mayenye ana obusa o se adwuma no ma menye ne biem eno ne ye sere sa wo pe usika ye se adwuma sinsu ne akatua eti ye sere ne senka kokora o mistake no na to aso no fa balance ma wo madam na ajiban boy no home adwumbo ni wonti o me ho kire se me ho me gini pedi a saa no mu de ye me bija ade ma nipa adwuma wo ye me nko ho o kan ya misiska o me fon so na wayi so se first one am be the one you say wa ma bros no be graduate go form
me ko me cement ya asɛe ani ade a enye me ya me ka kyerɛ sɛ o ɛne bros na adwire gu for bo mo di ni yi bros ni tree from ne fire foforo me ko ho no dada bros nda so we si nsia tabo na asɛe ɛsan fa foforo wo abonten di ba enipa no wo ya ade na ma me no oni asɛ ono sika na wo je firi no otua boy ni a wo de wo tutu nketenkete ne ka ono no ni sika wo di ni hia no sɛ wo yɛ adwuma pa ma ono tina je se na agye ma nya de abema na to aso ɛna de to so ni sɛ ɛda no me je obi okoye estimate ma bia me ka kyerɛ sɛ me pɛ wo to 11 cruise ansa na me furu dan no na no be ka kyerɛ sɛ won de wo sini dan a ɔto 10 na me si me na me di adwuma ne ma wo na me je me pɛ no na wo ya ama me ɛnya wo de wo pɛ na wo ya ama me materials nya na wo to wonya na wo to hwɛ blog krampa wo madansi ni blog a wo to me ka kyerɛ sɛ bi blog no ma concrete no enye kesi na me to cement me small boy mo die but me adwuma be to cement na mo gu concrete no ko concrete ntantan bi ogu a me se o mu kisiri ni mfiri o because me ka tete blog no ko akiri na concrete ne ba dani abusan na concrete ne kesi enye strong se obegu no obefa me sifo ogu concrete ni bebere ni se ene ye wa ka blog na se nya ketala we ro so no se ogu concrete tie bi ntinya me na ma do se concrete ko carpenter na bo 3 pen wa kugu e fa ena me se o mu kisiri concrete ni ye mfiri na mu chese blog no na concrete ni akase enti nipa no oni akoma pa wo de ya de na ma wo because as concrete ni to wa je adwuma na wi obegu ni kese ama wo ta na strong no ono onye wo ho o de se bi so obetuna se check se on me de obokata into so be get tina chese wadawro ma untumi ma ne enkokora mistake no no onto aso o de bia dumi de mi ma ne nto aso enti mi na wo de na agema ma yenwie na me hwɛ da mfront ye ni Nkomo why it does pass when nyame ho adaje nyame hyiraw na o ma usisi estate ni bebre na mabunu enya adwuma ni bi nye na wodi wo ma chia mabuni atopa enya ko hia wo mo wo de this year kwa me ma adwuma kwa ma mo bet 43 ba ko timi 110 million o plus that o timi 110 million me ko ho 2 days pemba no plus e kwa me twa oka Uye michia ko se chana do ma mo 2000 and something. Me ba michia oka. Me ko he kampo aka ga tuende Ghana. Na msim de me ko chana do na se me ko okra. Afuna me ko ho. Michia oka. Obi bua wo se e na adwuma wo dentintin. Na agema wo de ma me nwena me no nkasa wate papa. Mbacho